Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, oh, Kak Siti. Okay, kepada semua lecturer yang mengajar for MPU ETR. Okay, so basically saya tak akan ambil masa yang lama tapi saya just nak brief berkenaan dengan kita punya layout, kita punya flow pada masa hari kejadian lah. Itu yang penting. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya rasa saya ada share, okey, kepada semua berkenaan dengan layout, okey, berkenaan dengan layout, kejap berkenaan dengan layout yang mana layout ni saya rasa semua orang boleh rujuk daripada kita punya, hmm, kita punya kita punya apa ni, kita punya WhatsApp group. Okey, minta maaf. Okey, so kalau tengok kat sini, ini adalah layout finalize yang dikeluarkan oleh organizer pada hari kejadian dan kita ada 88 booth, okey. Dan kenapa ada row dekat, kenapa ada kerusi dekat sini? Kerana kita akan ada kita akan ada session di mana apa ni kita panggil, talk daripada SSM. Sebelum kita buat evaluation. Okey, basically pada hari kejadian 17 hari bulan, kita akan start decorate everything semua pada jam 8 pagi. Okey, finalize tentatif kita masih lagi dalam perbincangan kerana esok baru saya akan boleh finalize tentatif. Walau bagaimanapun hari ini saya nak pastikan semua lecturer dapat information yang jelas supaya boleh terangkan kepada pelajar-pelajar. Okey, untuk tagging booth kita akan buat seawal jam 7 pagi dan saya harap student boleh masuk pada jam 8 pagi and then kita boleh buat evaluation selepas talk daripada SSM. SSM talk adalah pada jam 10 pagi. So bermaksud kat sini 8 student akan set up bla 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 di samping bersama dengan lecturer. Dalam masa yang sama lecturer bolehlah membantu dari segi decorate booth everything semua. Okey. Untuk makluman semua pensyarah, so kita akan diberikan table dan juga 2 kerusi. Okey, 2 atau 3 kerusi. So maksudnya kita tak letakkan satu booth tu 5 kerusi. Kita letakkan 2 atau 3 kerusi sahaja. Table dan juga kerusi. Walau bagaimanapun kita akan supply extension untuk electrical punya ni, tetapi nak diperingatkan kepada semua pensyarah boleh minta kepada setiap booth ataupun setiap pelajar-pelajar kita bawa extension masing-masing sekiranya kita panggil supply electrical tak memuaskan. Sebab kita cuba minta satu booth, satu extension tapi kadang-kadang malangnya kita boleh minta tetapi ianya sukar untuk didapati. So apa yang saya boleh katakan dekat sini bagi logistik, okey, pelajar perlu bawa extension, pelajar perlu bawa tablecloth, pelajar perlu bawa apa-apa dekorasi ataupun decoration yang bersesuaian bagi kita punya team iaitu entrepreneurship. Okey, satu table, 2 atau 3 chair dan juga kita ada penambahan softboard. Okey, makluman untuk semua, softboard kita akan minta satu table, satu softboard. Tetapi, okey, masih lagi dalam peringkat CID untuk review sebab waktu itu masih lagi banyak event-event yang diperlukan. Berkemungkinan softboard akan di-share depan belakang kepada grup. Okey, so maksudnya kalau kita lihat table, okey, table akan disusun. Saya share balik kita punya layout. Kejap saya dah tutup kan layout, subhanallah. Kejap.
Julai. Kejap Oh, yes. That's alright. Okay, saya share balik layout. Okay, so kalau tengok layout ni, kalau katakanlah macam table 12 dengan 23 ni mungkin akan ada sharing. Okay, meja 13 dengan 24 ni akan ada sharing softboard. So mungkin 1 hingga 11 ni satu softboard ataupun 1, 2, satu softboard bagi 2. Macam itulah kalau ikut kepada CID. Walau apa pun, okay, saya nak remind all the lecturers ataupun all lecturer yang mengajar subjek ni. So penggunaan softboard tu bukanlah satu compulsory, tetapi produk prototype yang diinovasikan perlu ada di atas meja. Okay, so meja adalah meja oblong macam biasa. Tapi kalau tak ada meja oblong, maksudnya ialah meja exam tapi 2. Okay, so itu adalah yang pertama berkenaan dengan logistik. Dan yang kedua saya nak explain juga, saya minta izin saya gunakan bahasa untuk memudahkan saya punya kelancaran untuk hari ini. So, yang kedua ialah, okay, saya tak share lagi yang ni dalam grup. Tetapi saya just come out this one untuk kita punya review bersama pada hari ini, which is kita punya briefing. Okay, so maksudnya dekat sini, kalau kita lihat dekat sini saya dah masukkan booth number. Booth number, booth 1, 2, 3, 4, 5 ialah Sir Rohaizat. Booth 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan booth 22 ialah Syakirin. Booth 16, 17, 18, 19, 20, 21 ialah Sabri dan juga Badrul. Dan seterusnya lah. Yang ni saya akan share, tetapi dekat layout nanti, okay, masa berikan booth number ni masa beri booth number ni kepada pelajar, kena pastikan bersama dengan layout yang kita dah attach supaya student tak keliru. Sebab apa? Sebabnya dekat sini juga saya masukkan juga panel 1 dan panel 2. Panel 1 ni adalah lecturer, panel 2 ni adalah cross lecturer. Okay, cross lecturer ni saya just masukkan kepada yang saya rasa available dan bersesuaian. Tetapi kalau katakanlah berlaku perubahan ataupun you nak tukar suka sama suka ataupun apa, tak ada masalah, boleh mention kepada saya supaya kita ambil note berkenaan dengan ni. Okey, kenapa ada observer yang ketiga iaitu saya sendiri? Sebab saya diminta oleh organizer untuk memastikan atau mencari 15 grup. Okey, 15 grup daripada kita ada 84 grup, 15 grup kepada 84 grup bagi tujuan exhibition bersama closing ceremony di mana melibatkan perasmian oleh Tan Sri. Dan benda ni saya akan look into bersama dengan lecturer subjek lah. Okay, so panel 1, panel 2 dan juga observer, panel 3, kalau katakanlah bagaimana evaluation ini dibuat, so minta kepada pelajar untuk fill up ataupun print up 2 form lah. Satu form untuk lecturer, satu form untuk panel. Namun demikian, kalau katakanlah lecturer tak nak buat evaluation pada hari kejadian, you all nak buat evaluation semasa dalam kelas minggu ini because of you all dah apa ni kita panggil, you all dah buat assessment ataupun you all dah melihat progres daripada awal dan you all boleh buat evaluation. Tak ada masalah untuk saya kalau katalah lecturer nak buat pada minggu ini. Tetapi untuk panel, worst come to worst kena buat pada hari exhibition iaitu pada hari kejadian. Itu penting. Okay? So, saya share balik saya punya informasi ini. Okay, so kalau melihat kepada saya punya information ni, okay,
Kalau ada perubahan dari segi total number of group, tolong maklumkan supaya saya boleh rearrange balik secepat yang boleh. Tapi kalau katakanlah nak maintain, just maintain saja dengan apa yang ada. Okey, untuk makluman, kalau melihat kepada warna yang saya highlight ni, dia ada warna biru dan juga warna brown. Okey, warna biru ni bermaksud ialah penglibatan pelajar selama berapa hari. Okey. So untuk pelajar ataupun saya masukkan macam ni. Untuk pensyarah yang mengajar ETR, okey. Okey, untuk pensyarah yang mengajar ETR selain daripada FBMP, you punya exhibition hanyalah tertakluk pada hari Isnin sahaja. So 17 hari bulan 8 2026. Okay, so untuk VC, HHCA, FHLS, you punya you punya exhibition akan melibatkan hanya satu hari sahaja, iaitu pada hari Isnin, whereby kita punya final project ataupun projek. Manakala bagi pensyarah FBMP, okey, saya dimaklumkan oleh pihak organizer selain daripada 17 hari bulan 8 ataupun hari Isnin kita punya project exhibition, anda juga perlu membawa pelajar pada hari Khamis untuk closing ceremony which is menjadi participant dalam Chancellor Hall bermula jam 1 petang sampailah end of ceremony. Okey, itu hanya untuk pensyarah FBMP. Walaupun you mengajar fakulti lain, tapi entitled as pensyarah FBMP adalah compulsory membawa student pada hari Khamis bersama dengan pelajar FBMP yang lain berada di dalam Dewan Chancellor Hall. Okey, saya back kepada hari Isnin which is kita punya exhibition. Okay, so masa exhibition, macam saya jelaskan tadi, okay, lecturer boleh buat seawal minggu ini ataupun you boleh buat on next week, Monday. Tetapi saya nak you all buat evaluation 8 sampai 10. Okay, 8 sampai 10 ni maksudnya ialah the evaluation masa student tengah decorate and everything semua. Kalau you nak buat evaluation masa yang diberikan ini, you may do so, you boleh buat. Tetapi untuk panel, saya mencadangkan you all buat semasa evaluation, you buat evaluation semasa talk. So maksudnya di kat sini ialah satu table akan hanya ada seorang atau dua orang saja yang akan present dekat panel, whereby yang lain akan duduk di hadapan mendengar talk from industri SSM. So setiap pensyarah harus memberitahu kepada grup masing-masing ataupun perlu beritahu dalam grup WhatsApp, okay, ataupun dalam kelas masa evaluation bersama dengan panel. Okay, seharusnya tak semua compulsory untuk berada di tempat masing-masing. Sekejap Okay, tak semestinya perlu berada di tempat masing-masing. So maksudnya kalau nak pastikan 5 orang juga, saya khawatir during the exhibition ataupun during the talk kita takkan occupied the number of student. But again, panel, just to remind you all, the evaluation from the panel is not individual, it's a grouping. So for student yang pitching ataupun yang present to the second panel, kena remind to the your student lah which available person saja yang perlu berada di booth. Tapi evaluationnya ialah dari jam 10. Tapi kalau panel kedua nak buat jam 11 pun saya tak ada masalah. By right, everyone have to inform ataupun semua orang, semua lecturer kena beritahu kepada pelajar kita punya session akan berakhir jam 1. Because of what? Because of saya akan buat observer daripada 9 sampai 12 and might be drag until 1 o'clock. Sebab saya perlu evaluate 84 group.
So 84 group saya sendiri yang akan sediakan form and everything. By right, this one tak ada related dengan dengan pensyarah. So pensyarah hanya control student untuk decoration and everything, and then you give a marks, and after that kita akan proceed to the panel 2. Once again, saya nak remind, panel kedua ni tak semestinya you have to follow whatever I am listed here. Kalau you rasa you ada someone ataupun you ada klik lain yang boleh evaluate, you boleh evaluate. Tapi perlu diingatkan, okay, for all the lecturers, kalau you are become as a panel 2, you dah evaluate, kindly please submit ataupun form tu jangan diserahkan kepada pelajar. Okay? Form tu jangan diserahkan kepada pelajar, form tu harus diserahkan terus kepada lecturer subject. Okay? Waktu kejadian ataupun semasa kejadian ataupun selepas. Itu selepas event. Up to the lecturer. Macam mana you discuss dengan you punya second evaluator. Okay, so that's the number 2. Lepas tu number 3, saya nak pastikan saya nak remind ataupun saya just nak acknowledge dekat sini, satu discussion ataupun satu briefing akan dibuat bersama dengan pelajar pada hari Jumaat ini jam 11 pagi. Kalau you rasa you feel free to join, you boleh feel free to join. By right, it's not compulsory to all the lecturer. Okay, it just only to make sure everyone in the know of this flow. Cuma saya nak pastikan, saya minta kerjasama semua lecturer pada hari kejadian 17 hari bulan tu, okay, don't make it simply lepaskan your student macam tu saja. In others word is, saya tak kata kita tak percaya dengan student. Kita percaya dengan student and whatever that they are set up. Tapi saya tak nak saya tak nak ada difficulties whereby earlier you guys boleh manage you punya group, towards the end dia akan jadi cacah marbah. Cacah marbah ni maksudnya ialah they didn't know what kind of the booth table, because of saya takkan share dengan student, saya takkan share dekat Jalan Chancellor Hall tu layout. Saya hanya share dalam WhatsApp group sahaja. So that's why kenapa student kena ada dalam WhatsApp group juga supaya supaya mereka dapat information yang sama dengan lecturer. And then okay, if asking me regarding about the attire, of course attire must be formal. Okay, so kalau tanya saya, of course kita buat final project, pitching and everything during the exhibition, everyone have to wear formal. Tapi tak ada formal yang mana you kena formal yang to be as a very professional ke ataupun it depends on how you want to you nak treat your student class. So bermaksud dekat sini, for me is a formal. Tapi kalau ada student yang semi casual, I still can accept. Because of innovation, it can be anything. Okay, so that's the important things when it comes to the exhibition presentation ataupun exhibition pitching. And then is it compulsory student have to play video during the panel exhibition and everything? Actually, macam saya pernah inform during my briefing earlier dahulu, which is untuk pastikan student ni ada continuous of attachment dengan community ataupun apa yang mereka buat. Video memang sentiasa kena play, okay, sentiasa kena play, which is tak perlu explain about the video, by right, the evidence is there. Okay, the evidence is there yang menunjukkan bahawasanya mereka memang menjalankan proses nak menghasilkan inovasi yang mereka solve the issues ataupun the problem itself. Okay, and then what else? Okay, another things untuk excuse letter, excuse memo, saya dah attach dalam WhatsApp group.
okay, last week, whereby you guys have to send that a screenshot to your student in order to make sure that the whole day, Monday, should be excuses for all the student. Itu penting sebab saya tak nak nanti ada last minute punya information and everything. For Thursday, okay, I still pending to send the memo. By right, I believe Thursday it will be only FBMP lecturer. So FBMP lecturer excuse memo akan dikeluarkan oleh Madam Parimala and team. So sepatutnya that excuse can apply for our subject also for Thursday event. Okay, and then apa lagi yang harus saya explain ataupun I have to brief should be, I think all been brief and also dah diperjelaskan kepada you all, melainkan a few things. I think that one is only related to the FBMP lecturer sahaja, which is reminder for FBMP lecturer as a mentor, as a lecturer for this subject, do not forget to collect fees from your subject student. Kalau katakanlah dah bayar dekat mentor and everything, just update and then just inform in order to make sure that the student tak bayar double. Okay, that one I akan remind, and hope so everyone are in the know because of department masing-masing dah highlight this kind of fees ataupun this kind of payment. Alright. Ngam, 5:31. So far, ada apa-apa soalan tak? Any question that you would like to highlight tak? Such as like student having test ke waktu tersebut, student ada industry attachment ke ataupun apa, please let me know so that you guys tak ada any kind of the issue in the future. So, ada soalan? Sebab Ada. saya tak, ya. Ya, doktor. Itu tadi macam student pergi internship satu lagi yang diorang ada program lain, kepimpinan apa benda tu, kan? Kepimpinan So melalui dia tak teladan. ada on that particular date. Yes. Okay. Alright. Thank you so much, Dr. Siti Fatimah, aka Kak Siti. Alright. To answer this question it will be like this. During the exhibition, all lecturers in the know your performance of students since week 1. So bila nak buat projek, kalau dia tak ada during that time, such as dia ada event lain Bukan ke, dia ada student, internship. mentee. Mentee? Kak, ni mentee ke subjek? Tak, kalau subjek tu okey lah, tapi ni ada yang student, yang mentee tanya. Adakah diorang kena bayar yang RM5 tu? Ini di luar bidang kuasa saya. Okey, tak apa. Saya tolong jawabkan. Saya cuba sebaik mungkin. Dia sepatutnya kalau ikutkan as a mentee, should be memang kena bayar lah as a requirement. Tapi cumanya kalau kata student tak nak mentee tak nak bayar tu, saya rasa that one is based on the, kalau katakanlah student dah cukup gems or everything, should be macam tu lah. Mungkin boleh highlight ni kepada sekretariat ataupun youth punya organizer, Kak. Untuk saya, subjek, even though dia ada internship ke, dia ada... Thank you. Okay, thank you, Kak. Even though dia ada internship ke, dia ada apa-apa ke during that time, for me, because of this exhibition, it will be include all the student MPU, kena. Itu wajib, which is compulsory. For FBMP, all the lecturers, for officer lecturers, SHCA lecturers, okay, Cik Badrul, Kak Liza, Syakirin, Raizat, you guys tak ada related to this one. Okay, tak perlu nak collect or everything. Student have to prepare sahaja. This one is only occupied ataupun related to FBMP lecture sahaja. Zira nak tanya apa-apa ke? Assalamualaikum Kak Aini. Waalaikumsalam. Kak Aini, kalau saya nak tanya, kalau ada perubahan grup tu, boleh saya inform ke? Boleh, Sebab boleh.
sebab macam Mak dah letak, dah assign the respective group kan untuk layout tu. So kalau ada perubahan boleh inform dalam masa hari ni ke? Ya, sebabnya kita akan review the layout pada hari Jumaat apabila dah buat briefing dengan pelajar. Once dah buat Okay. briefing dengan pelajar, saya takkan buat amend apa-apa. Sebab Baik. lecturer saya inform earlier, that's why saya buat juga, sepatutnya saya nak buat esok petang, tapi kita ada kekangan. Supposedly esok saya akan ada meeting dengan tim juga untuk untuk student yang organize this event. Tapi oleh kerana saya tak nak melewatkan kita punya perbincangan, that's why saya make it Monday ataupun today in order to make sure that kalau ada perubahan ataupun apa, ada difficulties, dan kita boleh manage among kita dahulu before pergi kepada student. Okay, boleh. Thank you, boss. Alright, Saya thank update. you. Alright. So nanti just update je. Saya akan share, okay, panel 1, panel 2 and everything. By right, both saya tak share lagi until saya dapat feedback. Saya akan bagi a few days untuk lecturers review balik. Kalau siapa yang bagi feedback, saya update. Siapa yang tak bagi feedback, saya consider you are agree whatever that we are done lah. Okay, that one is very important. Okay, so 5:30 guys, saya tak nak kita melewat-lewat ataupun kita memperbanyakkan kita punya lagi perbincangan. Hope so semua dapat penjelasan yang jelas and brief dengan student bagaimana event kita pada hari Khamis. Event kita pada hari Monday, whereby ada 2 session, satu session untuk exhibition, satu session untuk talk. Masa panel buat evaluation, some of them akan duduk di hadapan Chancellor Hall untuk dengar talk, dan one of two yang dah di-appoint as a pitcher ataupun as a pitching person, then you have to be at the your workstation ataupun you punya booth. Itu sahaja yang kita kena beritahu dan maklumkan kepada pelajar. Dan pastikan juga pelajar mesti decorate booth masing-masing. Kita tak ada pertandingan booth yang tercantik, booth yang inovatif or whatsoever. Kita cuma ada pertandingan, okay, untuk makluman semua pensyarah MPUETR, kita cuma ada pertandingan yang mana kita panggil pertandingan the very comprehensive ataupun kompetitif innovation, yang mana bila dah selected by saya nanti, together with you guys as a teaching lecturer, saya akan maklumkan and then tengok macam mana perjalanan proses pada hari Khamis tersebut. Okay, this one yang terpilih pada masa ataupun pada hari Isnin 17 hari bulan 10 17 hari bulan 8 tu, kalau example student from FISE denominate as a part of selected, dan kita akan inform kepada pensyarah tersebut untuk berada ataupun untuk maklumkan pada pelajar datang pada hari Khamis, everything semua. But whatever it is, BMP is a compulsory for others faculty. It will be depends on how we cater this kind of the situation ataupun issue, whereby kita ada masa yang sangat singkat untuk utilize all the time ataupun masa yang diberikan. Okay, so any question so far? Saya harap semuanya jelas dan boleh diwar-warkan kepada semua pelajar-pelajar yang terlibat. Okay, so ada soalan so far? Kalau tak ada, boleh saya end our meeting today, and if anything kita akan lanjutkan ataupun kita akan banyak berdiskusi ataupun we will go to our WhatsApp group lah for better discussion later. Okay? Alright. Saya rasa itu saja. It's already 5:40, and then thank you so much everyone for attend this briefing. Hope so you may assist your group student, and feel free to inform me if you are having any kind of issue or situation. We try to solve and we try to manage as we can. And do remind Monday punya exhibition, it can be formal and semi-casual. By right, don't to push your student if they are not able to commit.
Maksudnya ialah ada setengah student yang memang dia buat sahaja, tapi kita jangan paksa kalau dia tak nak, tapi during the Monday if they are coming is already alhamdulillah lah dia boleh nak commit that kind of the event. Alright. So I think that's all from me. Thank you so much everyone. Thank you semua. Tak saya record picture session. Normally saya just saya ambil randomly sahaja. Sebab kalau kata nak minta semua switch on your camera, saya rasa semua orang boleh ke kita nak buat session gambar? Ya Kak, saya Gambar. follow. Ya, saya ikut arahan Kak. Boleh kita ambil bergambar sikit session foto. Siapa-siapa yang boleh buka kamera, you boleh buka, tapi kalau siapa yang dah on the way balik ataupun tidak ataupun ni tak keberatan, kalau nak buka, kalau tak nak buka, saya okey je. Okey. So saya ambil foto yang pertama. 1, 2, 3, everyone thumbs up. Okay. And then okay, saya share dulu dalam WhatsApp group kita. Okay, so boleh saya dapatkan kali yang kedua. 1, 2, 3 semua. Okay, thank you. Terima kasih semua atas Terima kasih. hadir semua. Kalau apa-apa just inform saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Zira. Terima kasih Bye. Syakidin. Bye. Terima kasih Terima Syafika. kasih. Terima kasih. Terima kasih Yati. Terima kasih Kak Siti.